I'm here in Anjo World. Anjo World. Hindi. Dari, punta kayo dito sa Mindanao, Anjo World. Wala, inita. Daming tao. Daming tao, guys. Daming Estela. Please subscribe my YouTube channel, Florence TV. Asa man ako ah? Men. Ano to kuya mo? Dapa ka na to, mama. Sige, ma'am. Go na, ma'am. Hi, guys. Video good. Ay, mag-booking. Me. Kanata diro? Kanata. Mas, forward ano mo? Dagit siya ko na eh. Ano, di ay ka na sa do?
Bitang purpose ito sila. Forward na noon. Tanaw, nindot na siya. Snow World daw na? Mas nowhere daw na. Sakay tayo, useless na ito di bayan. Diri ka lang. Po, na. Sakay lang tanan na. Ayun, okay, init ka rin. Yawa, turan liyo, kape pa. Kapaw pa. Yawa. Wow. Nakalain ako guys para sa jacket. Si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumba. Nawa mami. Kasi size yung jacket mo. Large. Ah, kan ako di mo ako. Ay, yung sapatos. Okay naman. Oh, pwede pa rin ang dalawa. Oh, pwede ba? Yung same. Oy, tara mo, kanito. Ano ba? Ano? Meron dito ba? Hey! Sup? Excited na si Kim sa Snow World. Ah! Excited na sa Sunday. Uy, ano eh? Excited na sila. Makita ng snow. First time! First time. Or, Ate! Ibili na tubig dir. Bili. muna po. Ano pa ako na? Ano? Pidit mo, pidit. Grabe, ano more in sport show. Oh my God. Ma, picture daw, ano mo ba? Pa, hey, picture. Pictures. Oh my God.
Kasi may ba't sa ko? Abs ka 150 raw. Hindi ka na extra height sir. Sige. Kita. Tulo. Mm. Violet lang kami. Ano siya mapapatay sa extra? Ah,